Ya, sando ia o la fionga tulanga peona ia fa so longa foi fenga pangota ma betuan nei aso. Ya, o momo le tule fa malo ma fa ftai fo ile. Pa ia male malo le tunu usa alo tu fa mo la tu malo. Ya le mai ela so momo fenga palo to momo. Ile mo mai le e talingo tatu afa ingo pe palo tona fa matu o tua ya peo tangata fa ina palo te lima se lau val sfu. Ya male mai le afe se lau sutasi tangata sa palota o le el mata to lungo to tele tangata o no foi nei pia o lo fo fora tu ia mai palota special puso ila sfril ya tu langa na le we ile le so mo to people Is fa fita uni tulanga le ator numero nei aso lela o mai le aso foi. le ai le yamato le se fale se pa fitauli na tulanga wa hoi lela wa to fal palo to fakto el luinga e ke dai foi mo nai le malo le tu nai avano mai ai mo mi se ya la tu le no funi tulanga e te le fola no mo ila tu e palo te le so really se me se pa manga lo funga kom si wa le wa pe fa lo ina ta to fa tino le tulanga le palo to mo le poli wa le fa o le ta sanga le stala no so fa fa pe o le tele go tie le tu mo le le pa la to le la to ma so ia me le funga lo ale mata wa ele fai sto telefone le pano tale vuoi sa no fai la tua pano do factore free e se tu la me la tu la fono vuole una famarusia a vuole stare lo e poi le se nei mas mai hot pena tu la fono ole tu lang le tu la fono ia mo avano e palo tai tanga ia mo ila tu la nga vai palo tu mo ia le lua avano e fai ona la tu nga vai fatti no la tu fai nga palo O tonga mo le fionga ia le fenga palo mo la sfril. Ya le beve mo le tu faftai fo ilang long sua al pule nga malo li fai pule al foto nga masani le malo le tunu ni sei la itu malo ye ono ya ole tu langa fo le fatino le tatu fenga palota ole nau le ia masai sai le penga to tele fo isi fa fita ule tu la mai pe mai fenga palota ya pe fe ana fa fo ista so fa tata no mo fo mo mai anga luenga fa lo ilo ya tatia lole tanga palo te felan filfilin ya o tatu tanga palo te filfili oe a me sei tu malo ye amu ye foi la to lo te mo la no e filfili la to tai filfili tanga tai na te mautino e a foi fai ona la representing la tu malo to no palmen no fo e come sina manula o mo la o le na fala uni lu mal fam sina e lo to motion le to abel lo yesi tau sanga nai se declaratory order fa no mai tu langa le school percent automata sa pe fa nga male result automata e to lu e by election pe fa nga ia le result automata in to van pan to tele to fa manino mai le tau sanga ya na silfia to nga vai lu malo le fam sinonga ta upu ya ile nga na tala noa i tua i ruinga wali sea ngau tatu whamsino. Ia pio lau fasile ma fua pe. O le nganga ia le ava toi tulanga na ia ise mani nonga le te me whaatino i le to lau te lenga na o ilona widi linga. Ia te longa mta upuna le whamsino. Ono no winga ila manino tu la fono ile tulanga le pai. Fua i lunga i scenarios o ne tula i mai. Lena lai tua tu le whamsino ngai mai se whamini longa atil. Wale ngai e selta tu tala noa le te me o le o mai el palo te tele ya ese foi dynamics o le by elections la to ya le man foi mate sa ilia ai pole atonu le tatianga tau na fai ona fa tino le mele na le ale se ngulo ya so la lauta tia tu fam sinonga le vai ngale le te tau si le tu po le tatianga le tu la fono na pasa il school pesene pe sa ai e fa nga fo ila male tau no unga o le palo al me tonu na le nga le nga ita tu fam sinonga ya mai se fa mani nonga vol fam sinonga ya ile malusi angal na interpret the constitution na le nga ita ta alam ta fa mo ia sa no mai tele fa se ala au tu stala ma ku e ata ma fa sa lau le so o le fa mai wa ta fia le pu la tu wa ta foi dei fa fo mai o fa
Talofa. Le fa pe me fa tuanga le lo pina ngalo ia lo se la umita le mamao e Talofa. ia ese me lo fa mani longa langa le lo mala Le ia ele se me va pena tu o le foi mai si não tal no foi tu stala la fi faftai mai faftai mai lo atu apu ela tu atu fa fole o le tele lo la poi tu stala na o le te sa ngo mai o le sa ngo mo tu tele tu foi tu stala no mai faftai mai ele lo pena tasi to lo tu stala nga ta fi ale foi to tele nei o le foi fa briefing ma tato le le ai o le media yo ku me masania ele ngi me fo ka ko media mo manino la mo la spray ai nga foi me tupu wale to fa briefing ngai ma leo ma to fa na tu ye tu langa Parfait. Alo.